ispred lokaliteta Ćele kula. Sada ćemo saznati šta ova kula zapravo predstavlja. Posle bitke na Čegru, 1809. godine, Turci su zaveli strahovit teror na srpsko stanovništvo. Ne samo u Nišu i oko Niške varoši, već na celom jugu, sve do Priština i Skoplja. Sultan Muhamed II. 1808-1839. godine izdao je ferman o džihadu, Svetom verskom ratu, po kome su Turci dobijali pravo na nasilničko ponašanje, ubijanje i otimanje imovine. Koliko su Turci bili kivni na Srbe, vidi se i iz ovog njihovog zverskog postupka. Naime, nisu se zadovoljili samo da ubijaju Srbe i da im glave odsecaju, već je tadašnji turski zapovednik naredio da za svaku srpsku glavu plati po 25 groša, a da potom Turčije glave oderu i tako oderane uzidaju, a muške obrazine pune pamukom, te tako napunjene šalju u Carigrad da i tamo vide kako su Srbi strašno prošli. Turci su naredili da se pokupe glave svih izginulih Srba i da se na istočnoj strani od Niša, na putu ka Pirot, sazida kula od kamena i da su njene zidove uzeli u glave izginulih Resavaca. No tako da sredina kule bude jednostavna, od kamena je kreča, a da su njene zidove uzeli u glave izginulih srpskih ratnika i opremu s polja ka polju. Interesantno je da pismenih turskih izvora o Ćele kuli gotovo i nema. Podatke o njenom izgledu, načinu gradnje i broju lobanja kazuju putopisci koji su prolazili kroz Niš u 19. veku. Turci su od izginulih čegarskih boraca podigli Ćele kulu. Turci su u 14 redova na 4 strane uzidali po 17 lobanja, što iznosi 952 lobanja. Međutim, za posljednji red nedostajalo je preko 30 lobanja. Tada majstori upitaše Pašu šta da rade, jer nisu više imali glava da popune red. Paša je tada naredio da se odseku glave zarobljenim Srbima i tako popuni red, ali kako nije imao ko glave da dere, uzidaše ih neoderane. Snižujući u lobanju, Turci su zazidali na vrh kule. Njegova glava kasnije je bila skinuta i u tajnosti čuvana kod jedne niške porodice. Blagorodna duša meštana nije mogla da gleda ovu strašnu sliku nedela, te su krišom mnoge glave poskidane i s pijetetom položene u groblju. Turci su zabranjivali Srbima da odnose lobanje sa njenih zidina i da ih se hranju okolo groblja. Želeli su da spreče svaku pomisao hrišćana na bunu ili ustanak. Prvi put Evropom se pronao glas o spomeniku turske svireposti i srpske hrabrosti 1833. godine, kada je francuski pesnik i akademik Alphonse de Lamartine publikovao knjigu Put na istok u kojoj piše: Stigu u ravnicu kod Niša, sunce je peklo. Na 1 milju od varoši prilike ugledah široku belu kulu gde se uzdiže u sred ravnice, blistajući kao parijski mermer. Staza je vodila k njoj. Priđoh joj bliže, sedah u hladu kule da se malo obnovi. Tek što sam seo, podignem oči spomeniku i vidim da su njegovi zidovi, za koje mi se učinilo da su sagrađeni od mermera ili od belog kamena, načinjeni od ljudskih lobanja, porađenih u ravnomerne slojeve. Ove lobanje i ova čovečja lica, oguljena i pobelela od kiše i sunca, oblepljena sa malo maltera, obrazovali su slavoluk koji me je zaklanjao od sunca. Mogli ih je biti na 15-20 hiljada. Na nekim je još preostalo kose koje se lepošalo na vetru, kao liša i mahovina. Jaki svež povetarac duvao je stanje, prodirao mnogobrojne šupljine glava, lica i lobanje i u njima izazivao tužno zviždanje. Rekoše mi da su to lobanje poubijenih Srba u poslednjem ustanku za slobodu. Pozdravih okom i srcem ostatke ovih junačkih ljudi, čije su odsečene glave postale kamen temeljac nezavisnosti i njihove otadžbine. Zato narod koji ima ovakve spomenike ne može nikada propasti. Srbija, u koju ćemo sad ući, sad je slobodna. Uskoro će Srbi uzeti i sam Niš.
Neka sačuvaju ovaj spomenik. On će njihovi deci pričati šta vredi nezavisnost jednog naroda, kazujući im po koju su je cenu njihovi očevi platili. Prelazimo iz čitave Srbije. 1892. godine izgrađena je današnja kapela na Ćelekulu po projektu arhitekte Dimitrije Leke. Prilikom proslave 60-godišnjice oslobođenja Niša od Turaka 1937. godine čišćenjem središnjeg dela objekta pronađeno je više lobanja koje su nanovo ugrađene u Ćelekulu. Danas je preostalo samo 58 lobanja, a među njima je lobanja Stevana Sinđevića koja možemo vidjeti izvanje. Ćelekula je trebala da zastraši srpski narod, ali u tome nije uspela. Ona će postati simbol opomene i slobodarstva srpskog naroda i cenu koju su naši preci platili za slobodu srpskog naroda.